Nire familian beti gara 7. Printzipioz, normalean ahizparen etxean elkartzen gara, 10 pertsona. 15 edo 18 familiako lagun. Normalean, 13, 15. Ze nola 10 gea eta 6 bakarrik elkartuko gea, 4 plater gutxiago. Pues unos 11 menos, pero bueno. Ni aitatxokin egingo, afalduko dut. Geratuko gara nire ama eta ni beretzean, eta familia eta nire alaba nire ahizparen etxean. Erizaina naiz eta aurten jende gutxi etxean, asko hobeto eta hori argi dago. Ni psikologa naiz, eta egiten den lan umeekin eta nareabekin. Mira, es que me emociono, solo pensar que no van a estar mis hijos en casa, me emociono. Anaiak pasa du COVID-a. Eta, ama babesteko erabaki dugu, bera ez etortzea. Nire ama ja zaharra da, eta orduan ez dakit babesteko erabaki dugu hori. Iloba bat dakat 4 hilabetekoa, txiki-txikia. Eta hori, responsabilitatea. Prudentzia. Babesteko denak, gu pentsatu dugu ama gehiena babestu behar duguna da. Que tiene 89 años y yo quiero que siga viviendo. Badaukagu zerrenda bat, ze gauzak egingo dugun. Nire alabak pentsatu duela, eta duan oso pozik gaude. Nos llamaremos por teléfono, haremos una videollamada. Halako zerbait egingo dugu, bai hori noski. Ay, es que los chipirones que tú haces. Y le digo, no os preocupéis, ya te pasaré la receta y ya verás cómo te salen de maravilla. Abestiak, mozorratu. Egingo dugu argazkiak eta nire ama eta ni pijama batekin eta ahizparen etxean bebai izango dira pijama horrekin. Y serán distintas, pero no tiene por qué ser peor. Tenemos que poner nuestro grano de arena para que esto cambie. Maite ditugunak babesteko gauzarik onena dela. Y que el año que viene la Navidad sea pues como la de siempre. Gabonak bai, baina beste egun batzuk badaude. Egin dezagun gabon gaua balio dezan. Y que puedas seguir disfrutando de la sonrisa de mi madre. Niretzat gabon hauetan, uste dut, gehituko dugula. Gehien maite ditugunengatik, merezi dute.